Ya, jadi mana? Geraham apabila tak geraham untuk puasa sunat, puasa bacaan sunat. Mihana tak geraham hana sele pupuk sunat. Tak geraham masih, tak geraham mangan asih sunat, batal sembahyang. Jid geraham gemaafkan untuk puasa bacaan wajib. Contoh, lu baca Fatihah lu jihar. Kalau bahaya lu baca Fatihah hanya jihar le lu. Suka melabah-labah. Lu geraham tu mengaji jihar. Nya keun geraham mengasih sunat. Jihar kan sunat. Nya batal sembahyang. Kibanci lu berarti lu baik lu geraham, lu baca Fatihah sambil sir. Lanjutkan aja Fatihahnya. Ternyata sir pun tidak bisa. Tasir pun hanjit baca. Dumna melabah tak kuraka. Jid geraham. Karena untuk puasa bacaan wajib. Mengasih bacaan wajib. Jid geraham. Dunaga tiga. Menyekaglah kajiannya beli kedua. Makmum sabanjit. Makmum hana surah ganyan gejihar untuk puasa geraham untuk puasa jihar karena memang makmum sir. Tapi nasurah ba makmum geraham puasa sunat masa makmum tengah baca doa iftitah kam labah takut geraham mengajak baca iftitah batal sembahyang. Geraham mengajak baca rabbana lakal hamdu, geraham mengajak baca subhana rabbil azim wa bihamdi, geraham mengajak baca rabbighfirli warhamni, geraham mengajak baca Allah maghfirli ma qaddamtu sampai akhir. Nyan geraham untuk puasa baca nyan batal sembahyang makmum atau imam. Batu nyan bele geraham le. Ya, bat. Geraham le. Ka. Tapi hanjia ke baca at-tahiyatul. Tahiyat akhir tapi apa? Baca awal. Hana sele ke baca at-tahiyatul mubarakatuh. Gesir pun tak bisa. Nyan dia geraham on gelah mentang. Tiga geraham kaglah kajian. Ya, ban kajian. Beli kedua kali. Ya, putus bak geraham. Ya. Yan ka batuk. Ya, tak ada ku tanya kan ya. Batuk batuk dia galabah le batuk. Arti dia galabah dikerasi le batuk. Maksud dikerasi han ase han da batuk. Han apa betul? Nyan gepumaah batuk nyan tapi UBB gelah menteng be kuku yan tiga asih tiga kaji yan percuma batuk nyan geraham nyan tengah tak baca Fatihah nyan pihak ulang Fatihah pakal putuh mualat hana batal sembahyang tapi putuh mualat Fatihah. Sabar. Ya, ban. Ya, nyeka karena 20 geraham pulang batuk ino bersin mah. Ya, ban. Ya, jadi bersinnya hana sabdun. Ya, bersin nyan hana batal sembahyang kecuali katrip tak bersin. Artinya pun kalau kita bersin urung kamu ulang letak ke. Ya, tukmu kalau lebih lega ke bersin. Kakalam banyak lagi kira. Ka banyak nyan lagi nyan batal. Tapi menyesiga waga ya ban hana pak pedun bersin nyan apa pedun nyan ke pemah.